Reka tubasuhuze kandi tubifurize icyumweru cyiza abakunzi ba KTV News mwe tubana mu makuru tugenda tubategurira kandi tugenda tubagezaho. Reka tubashimire ko mudahwema kudukurikira kandi inkunga yanyu n'indashyikirwa turayishima. Ariko noneho ongera unyemerere aka kanya ugafate ukurikire aya makuru naguteguriye. Ndibuze kwibanda cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, situation yamaze guhindura isura, imirwano yongeye gufata indi sura, byose ndibuze kuza kubigarukaho. Ariko ngiye no ku makuru arimo kuvugwa ku rwego mpuzamahanga, ndebe ingabo za Afurika y'Epfo zarakaye, ndetse igihugu cya Afurika y'Epfo ubwo burakari bukaba bugiye gutuma icyo gihugu gikura ingabo zacyo muri MONUSCO. Bitewe n'iki byose ndabifite ndibuze kubikugezaho. Hagati aho ngaho abanyamurenge bagize gutya biyambaza amahanga. Kurundi ruhande hari umugabo bita Mukwege. Uyu Mukwege hari ibyo amaze gutangaza, yitwa Denis Mukwege. Hari ibyo amaze gutangaza ko bya bitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, byose turaza kubigarukaho. Turaza kureba cyane cyane rero ibyo mu 2023 yakoze kuri Kisangani, ankete yagaragaje iki se cyangwa iperereza ryagaragaje iki, byose turaza kubireba. Turaza kureba umuryango umwe w'Uburayi watangaje iki ku bijyanye n'u Rwanda ndetse no ku bijyanye na 2023 FDLR, byose wagize ikintu utangaza. Position yayo turayifite hano muri aya makuru. Ntujye kure rero turi buze kubana, ariko reka mbabwire ngo munyemerere kubera ko situation isa naho ishyushye cyane. Reka nakire mugenzi wanjye Moses. Icyumweru cyiza. Mahoro. Mukomere. Turashima Imana. Ni Kongo situation yabaye yindi, ariko mbere yuko nkwakira nagira ngo mbanze mbwira abakunzi bacu. Igihugu cya Afurika y'Epfo kigize gutya gitungura isi, gitangaza ko kigiye gukura ingabo zacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo zikaba zari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye buzwi nka MONUSCO. MONUSCO imaze imyaka irenga 26 ari muri Kongo, urayizi. Ibwo rero igihugu cya Afurika y'Epfo kivuze yuko kigiye gukura ingabo zacyo muri buriya butumwa. Perezida wa kiriya gihugu Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yabwiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ko uyu mwanzuro ushingiye ku kunoza imikoreshereze y'umutungo w'ingabo za Afurika y'Epfo no kubungabunga ingengo y'imari. Bikaba biteganyijwe rero ko kuva ku ingabo za Afurika y'Epfo muri MONUSCO bizarangira bitarenze mu 2026. Uyu mwaka urasiga nta munyafurika y'Epfo uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ngabo za MONUSCO. Hakaba rashize imyaka 27 Afurika y'Epfo ifasha mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ifite abasirikare barenga 700 muri MONUSCO. Abasirikare bose rero Afurika y'Epfo ikaba igiye kubakura muri kiriya gihugu cyayoborwa na Perezida Tshisekedi. Izi ngabo rero za MONUSCO ubwo biziraza kubaho zidafite Afurika y'Epfo, birumvikana. Ariko iki cyemezo Moses unyemerere ngo uguhe isesengura ritoya nabashije kubona. Afurika y'Epfo ntabwo yikoze gutyo ngo ikure ingabo muri MONUSCO. Afurika y'Epfo ikuye ingabo muri MONUSCO ahanini bishingiye ku mwuka mubi ifitanye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko ubu ngubu MONUSCO none bijyanye n'uburyo ngo yongerewe manda, ariko n'umurimo wayo. MONUSCO ngo ubu ngubu ngo yamaze guhinduka igikoresho cya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'igikoresho Amerika igiye gukoresha hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo yirukane igihugu cy'Ubushinwa hariya mu birombe byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bijyanye rero n'umwuka mubi uri hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika, sinzi niba ubizi. Byatangiye Trump yiyamara Ramaphosa ngo barimo banga abazungu, barimo kubazengereza, ngo bari kubacunaguza, ngo imitungo ngo y'abazungu ngo bafashwe nabi harango muri Afurika y'Epfo. Ariko ibintu bisa naho byarenze inkombe. Amerika iri mu ntambara y'ubutita n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Kubw'iyo mpamvu rero Afurika y'Epfo ngo yabirebye isanga gukomeza gusapotinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iziha ingabo ngo zizajya gusa naho zirukana Ubushinwa cyangwa se zizarinda inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afurika y'Epfo ngo isanga bidashoboka kubera ko ubu tuvugana Afurika y'Epfo iri mu ntambara na Amerika, intambara y'amagambo cyane cyane, ndetse n'ihangana ry'ibitekerezo ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ku rundi ruhande niko Afurika y'Epfo isa naho yamaze kubona umufatanyabikorwa ukomeye ari wo Burusiya ndetse n'Ubushinwa. Ibyo rero byaje gutuma ngo Afurika y'Epfo ibyitegerezera biravuga ngo niba umuntu bigaragara yuko duhanganye ku rundi ruhande, ni gute ndibuze kumusapotinga nkakomeza kohereza cyangwa gutunga ingabo zanjye muri MONUSCO
kandi uyu muntu nta mubano mwiza dufitanye. Rero ngo ishwanyuka ry'umubano wa Afurika y'Epfo ndetse na Amerika ni gutumya Afurika y'Epfo ifata icyemezo cyo gukora ingabo muri MONUSCO, kubera ko MONUSCO ngo yamaze kugaragara nk'igikoresho kigiye gusavinga inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo. Hanyuma rero abanyafurika y'Epfo bakaba badashaka gusavinga izo nyungu za Amerika muri Kongo, ariyo mpamvu Afurika y'Epfo igiye gufata icyemezo cyo gukora ingabo zayo muri MONUSCO. Ntireka ngo umwanya Bwana Moses utubwire hanyuma ku kibuga cy'imirwano ho bimeze bite. Nyuma iyo ni inkuru naringejeje ku bakunzi bacu n'isesengura ritoya nakoze rijyanye n'icyo cyemezo cya Afurika y'Epfo, kuko nta kindi kintu kibiteye umubano mubi hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika ni gutumya Afurika y'Epfo igiye withdrawinga ingabo zirenga 700 muri MONUSCO. Ku kibuga cy'imirwano bite? Yes, ku kibuga cy'imirwano reka duhere kuri attack idasanzwe cyangwa se imirwano idasanzwe by'umwihariko yabaye ahitwa kuri Poezero. Poezero nanone ni imirwano yego. Ni imirwano yari ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, ni imirwano by'umwihariko yari idasanzwe. No kuvuga ngo ahitwa Poezero ku isaha 9 nibwo urugamba rwari rumaze gufata indi ntera z'igitondo. Yego. Yego ndakumva Bwana Moses warimo kutubwira ibijyanye n'imirwano yo kuri Poezero. Poezero twamaze kubwira abakunzi bacu yuko irimo kugenzurwa na MRDP twirwaneho. Iracyayifite? Wari kunyumva? Nari ndo mubazi ni Poezero iracyari mu maboko ya MRDP twirwaneho. Ese iyo mirwano birumvikana ni coalition ya FARDC yarimo itera twirwaneho ndetse na 23 iri muri biriya bice. Iyo mirwano yagenze ite? Yego, ni imirwano by'umwihariko yasize igisirikare cya 23 cy'amadugu cyitwaye neza. Ndetse kuko ku isaha y'isa 9 nibwo bundi mirwano yari itangiye, ariko haza kuba by'umwihariko kugotwa nandi rw'abasirikare ba FARDC baza kugotwa hamwe n'abarundi. Muri uko kugotwa rero baje ya defense bundi yari iri hano ku musozi wa Poezero igizwe n'abasirikare bagera kuri 15. Intare zasarangwe zifatanyije na MRDP twirwanye n'uko kubagota. Baje kwisanga bari hagati na hagati babazengurutse. Noneho babatayemo ikompora imwe. Kumara kubatamo ikompora imwe habaho gutatana. Hamaze kubaho gutatana rero nta kindi kintu cyabayeho kidasanzwe. Abasirikare bagera kuri 3 b'abarundi bahise basiga ubuzima. Bamaze kwasiga ubuzima, abandi ku ruhande rwa FARDC bahita bagira gute, bahita bazenguruka. Baragotwa. Bamaze kubagota bahise bafata abasirikare bagera ku 9 ba FARDC na coalition yayo ba FARDC n'abarundi. Nuko gufata abasirikare bagera ku 9 muri defense yarigizwe na 15, 9 bari bamaze gufatwa, 3 bamaze kwagwa. Abandi ngo birumvikana yuko abandi bagera kuri 3 bo bari bamaze gucika. Aho hahita hafatirwa n'ibikoresho. Ibikoresho byafashwe rero birimo imbunda z'amoko agiye atandukanye, by'umwihariko zimo za AK47, zimo za machine gun, za PKM, zitwa za 60 mm modeli. Izo zose zaje kwafatirwa. Ndetse abantu abo basirikare nabo barafatwa, haza no gufatirwa ibyo mu bwoko bwa mutura. Ubona yuko 23 n'ubundi ifatanyije na MRDP twirwaneho. Byari byateguwe ku rwego ruri hejuru. Kuko urebye uburyo operation yakozwe, urumva ni operation yari yateguwe kandi yanagoye bikomeye igisirikare by'umwihariko cya FARDC ndetse n'abarundi. Andi makuru rero arimo arapfuka hitwa Rugezi. Rugezi bimeze bite?
yego ahageze naho habaye imirwano ikomeye cyane ndetse imirwano yo imaze no kuba mu kanya gato gashize. Ni imirwano by'umwihariko navuga yuko yari iri mu bwenge bwinshi kuko abarundi nabo bagerageje igitero cyo kwihorera kubera ibyo ngibyo mu 23 yabakoreye aho ngo waramaze kutubwira. Yego abarundi nabo bagerageje igitero cyo kwihorera ndetse iki gitero cyo kwihorera cyari igitero gifite ingufu. Bageze gutya batera icyitwa amakompora by'umwihariko hano za Rugezi agera kuri 2. Aza gusanga intare rero aya makompora zihagaze neza cyane. Muri uku gusanga intare zihagaze neza cyane zihita zibasubiza izindi kompora zigera kuri 2 nabo. Muri uku kubasubiza ikompora zaje guhita zitwika igifaru n'ubundi cy'abarundi cyarimo gikoreshwa. Igifaru cy'abarundi kimaze gutwikwa habaho gusubira inyuma kurani rw'ingabo z'abarundi. Ariko n'ubundi ntabwo byatumye hatabaho advance. N'ubundi habayeho advance imaze kubaho n'ubundi biza gusiga igisirikare cya mama 23 kibasubije inyuma ndetse abandi bagerageza no gukuramo uniforme bahirukanka bakizwa n'amaguru barahunga. Ariko mu by'ukuri nyamuneka icyo nakubwira cyo intare zasarangwe ziri tayari kandi zihagaze neza ku rwego ruri hejuru kuko uburyo zirimo zirasubiza inyuma by'umwihariko FARDC abarundi n'ibintu bidasanzwe bitari bisanzwe bimenyerewe by'umwihariko mu gice cy'Iminembwe. Urimo uravuga muri Minembwe ariko hari abantu bita Nyaruhinga hamaze gufatwa na FARDC. Ndetse ngo Nyaruhinga ni nabyo naringiye kwinjiramo kuko burya mu bice byinshi ndabona imirwano yo yamaze guca ibintu. Kuko no mu misozi miremire hano muri Fizi naho ha makuru rwose aturuka y'imirwano ikaza hagati y'ingabo za leta FARDC abarundi imitwe wa Zarendo FDLR bakuzanyisho na MRDP twirwaneho. Abaturage batuye mu misozi ya za Mikenke ahitwa za Ndondo ahitwa za Rambo barakunga ku buryo bukomeye. Bahunga ari benshi. Imirwano rero nayo yatangiye mu masaha y'urukerera. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa arizo zigabye ibitero mu bice byinshi birimo n'ubundi n'inkengero za Poezero. Ariko ibitero byaje n'ubundi kurangira mama 23 basubije inyuma gato mu gace ka Mukoko. No mu bice bya Murima aho naho hatangira kumvikana imbunda zemereye. Ibice byose rero bibagizwa muri groupement ya Mutambara ku batahazi muri territoire ya Fizi. Amakuru mfite ngo bari marangira byibura abaturage bari 150 bamaze kuva mu byabo. Abaturage rero by'umwihariko nagerageje kuvugana nabo bagiye bambwira yuko imbunda zemereye arizo zarasaga zitwa zamutse cyangwa se mu 120 zirasa cyane mu bice bya Mitumba hafi na za Poezero. Ingabo za FARDC zikagumya gusubiza. Umutekano rero aha naho warushijeho kuzamba MRDP twirwaneho iri gukora ibishoboka byose kugira ngo isubize ibitero inyuma gusa cyitwa umurundi icyitwa FARDC barakaye ku rwego hejuru abaturage by'umwihariko benshi bashyimo barahunga kugeza n'aya masaha. Yego. Ibyo bikurikiranye rero n'ibitero bitagira abapilote. Buriya rero hari ikintu twari twavuze tuti ibitero bitagira abapilote bishobora by'indege za drone. Ibitero bya drone. Yego. No kuvuga ngo ibitero birasha ahantu bita mu mihana irimo Gakinge. Bitwa za Kangarara. Ndetse no mu duce twa Kalonji. No mu tundi duce twegera aho hose ibitero bya drone byongeye kuharasa bikomeye bifegesha ibice bituwe n'abaturage.
ndetse amakuru mfite n'uko rwose umutekano ndetse n'imvururu y'imitwe yitwaje intwaro byahise bifata indi ntera nyuma y'ibitero bya drone bibayeho bitunguranye muri aka gace, ndetse n'amazi agera kuri 6 yo akaba amaze gusenyuka. Bwana munyamakuru, ndagira ngo ibyo bintu byose ndi kubivuga kugira ngo mwumve ukuntu ibice by'iminembwe nyamuneka ibintu byamaze gukomera ndetse byamaze kuba ibindi bindi. Izi drone ziri guturuka he ko nzi ko mu 23 imaze iminsi birisezeranyije yuko nta drone zizongera kuguruka ngo zijye kurasa abaturage muri minembwe cyangwa akandi gace ikontorora. Hanyuma izi drone zirimo ziraturuka he mama 23 se aba yarabeshya abaturage ikabahwika iti nyamuneka mwebwe nimugire ikibazo, hanyuma bikaza kurangira n'ubundi abaturage arimo kuraswa. Izo drone zirimo zirava he? Ngo izi drone nago ziri guturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ni drone kugeza amaginga ya twamaze gufatisha amakuru yuko zimo zirava ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport mu gihugu cy'u Burundi. Aho ro harimo ikibazo gikomeye cyane mama 23 ishobora kuza gukora akantu mu Burundi cyane. Ni nacyo kintu nakomeje kugenda ndebaho cyane, kuko kugeza aya masaha nyuma ya icyo bita gasopo yatanzwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ntago indege zigipfa guhaguruka yo cyenyeje. Ahubwo FARDC iracunze iravuga iti biragoye cyane, kuko nimba mubyibuka neza no mu byo Oscar Barinda mu minsi yashize bahimubashije ikibazo baramubwira ati se ko twumva drone zibarasa zituruka Kisangani ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, kandi Kisangani mukaba mwaratanze gasopo, aho no mu gihugu cy'u Burundi zira drone ziturukaho zibarasa ntago mushobora kuzazisangayo nazo mukazimiriza aho zituruka. Oscar Barinda yarasubije ati ntago twebwe dufite kuzajya kujya mu Burundi kurwanayo, by'umwihariko tujya guhangana n'izi drone ziturukayo, ariko mu by'ukuri mu gihe n'ubundi haba habayeho kugumya kudushotora nabo ubwo barabyumva. Urumva ibi byose nibigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi mu gihe haza gukomya kuba inzira yo kwica abanyamurenge, yo kurasa mu bice bituwe n'abaturage umurenge, urumva uko byagenda kose ibi bintu baraza by'umwihariko kubizira nabo. Baraza kubizira ku buryo bukomeye cyane. Ngenda nahamya ntashidikanya yuko mu gihe ibi bintu byakomeza kuba igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kubihuriramo n'akaga gakomeye cyane. Reka yenda tuve hano muri Kivu y'Amajyepfo nta kibazo washaka kuba utarava aho ngaho. Nagira ngo nkubwire ko ku ruhande rumwe ibintu bikomeje gusa naho birimo kugenda bihindura strategy. Uyu munsi hari abanyamulenge nka ba Maître Moise Nyarugabo n'abandi bagaragaza yuko hari ibya bikomeye bari gukorerwa, ariko ku rundi ruhande Tshisekedi nawe yahinduye strategy, arimo arigarurira abitwa abanyamulenge cyane cyane anyuze mu rubyiruko, ahubwo noneho bakaza banyomoza yuko nta kibazo abanyamulenge bafite, ahubwo banyuzwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, banyuzwe n'ibyo arimo kubakorera, bityo bari kubivuga ngo ari intumwa ngo z'u Rwanda, ari intumwa z'abadashaka amahoro ya Kongo. Dore ko ngubu uyu munsi yahuye ubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yahuye n'urubyiruko rw'abanyamulenge baba muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamubwira ko ngo bashimye ngo uburyo ari gukoresha mu kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu nyuma y'uko nyine bahuye. Mu butumwa rero uwitwa Patrick Bagabo wariyoboye izo ntumwa z'urubyiruko rw'abanyamulenge rwahuye na Perezida Tshisekedi, yavuze ko ngo bamenyesheje Tshisekedi ko barajwe ishinga n'amahoro ubumwe n'ubwiyunge bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None rukuvuga ngo uru rubyiruko rw'abanyamulenge ruvuga ko ngo hari abashinja leta ngo yuko ngo ubwoko bwabo ngo buhutazwa, yuko ngo budafatwa neza, ariko ngo bigiza nkana hatiro nka bene gihugu ati biyemeje guharanira ituze n'ahazaza y'igihugu. Twashatse twemeza yuko ahazaza hacu hashingiye ku bumwe ndetse n'iterambere, ati ntago ari ugucanamo, ntago ari ukugirana amakimbirane cyangwa se injyane cyangwa se imigambi ituruka hanze. Urumva bo Tshisekedi yongeye yazanye strategy we yo gusa naho yinjirira urubyiruko rumwe na rumwe rw'abanyamulenge kugira ngo bazajye banyomoza bene wabo. Ibi bintu biri buze koroha koko mu gihe wari mutubwira ati muri murenge harimo ikibazo, harimo intambara, harimo ibintu bisa naho bitameze neza, abaturage barimo bararaswa drone
dore ko hanabaye n'urugendo rw'amahoro rwamagana ziriya drone zirimo kuraswa ku baturage b'abanyamurenge rwabaye kuwa gatanu niba ntibeshye. None iyi strategy yo kugenda anyura muri bamwe, hari n'uwo nabonye ejo bundi kuri televiziyo y'igihugu ya Kongo avuga ati nyamuneka abanyamurenge bene wacu mwiyobzwa n'igihugu cy'u Rwanda, mwiyobzwa n'amahanga, ngo mwibagirwe yuko igihugu cy'abanyamurenge ari icyanyu. Atabo ngabo bavuga ko barimo barwanira uburenganzira bwanyu kuva kera bakomeje kubitwaza babagira iturufu, ariko uyu munsi nta kintu na gito bigeze babagezaho. Ati Moise Nyarugabo wo nguvuga yagiye mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuyemo akimara kugeramo twari twizeye ko agiye kugira icyo atumarira, ati ko ari inzavamo nta kintu atumariye. Ati bazari yasiruberwa n'abandi bakomeye, twe dufite icyizere ko abanyamurenge niba turimo kugira abantu muri leta bagiye kugira icyo badufasha, atari ko byose byayoyotse tubireba. Ati rero mwikomeza guhumwa amaso n'igihugu cy'amahanga ngo kibakoreshe nk'iturufu yo kwanga igihugu cyanyu no kugisenya. Uyu muvuno wa Perezida Tshisekedi arimo gukoresha, ndetse n'iki kintu twakwita yuko ari ukurwanya imvugo cyangwa se n'ibikorwa birimo kuvugwa arimo gukorera abanyamurenge, kandi noneho akitwaza abanyamurenge bagenzi babo aribo babivuga. Ibintu bwana Moses ntabwo bibonamo impungenge yuko bishobora kuza kuba kugabanya ubukana bw'iturufu mu 2023 yari maze kubona y'umutekano muke w'abanyamurenge hariya mu misozi miremire. Yes, no kwanga byukuri mbere na mbere abo baba bari kuri radio ya RTNC, kuri radio y'igihugu n'ubundi n'urubyiruko bahuriye muri Amerika. Yego, n'urwo rubyiruko bahuriye muri Amerika n'ubundi ibyo bakora barabizi, n'ubundi bazi yuko uretse arega n'ibya bindi by'abakongomani byo gucinya inkoro ngo kanaka yahageze yadusuye bagacinya inkoro bigendanye yenda bo n'ibyo bashaka, cyangwa se nuko kuntu bagira ngo ababone uwo nguwo nyine ndabamereye kuri urwo rubyiruko rw'abanyamurenge ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ntabwo baba babikoze kuko nabo babyishimiye. Ni ukuvuga ngo Tshisekedi bagerageza gukora propaganda, akaba yajya kuri televiziyo y'igihugu kuko biriwebwe n'abantu benshi kenda ngo abanyamurenge akomeze abayobye, ariko mu by'ukuri nubwo babikora baba banahawe agatubutse mu rwego rwo kugira ngo bajye kuri televiziyo y'igihugu basebye bene wabo. Ariko bose ntabwo ariko baba bageze gute, ntabwo mu by'ukuri ariko babyishimiye. Hanyuma Moses, hari amakuru mashya sa Eric Prince? Yes, ku kijyanye n'uyu mugabo ni Eric Prince, kugeza maginga ya haracyari kuba diru zibanga rikomeye cyane hagati ya mama 23 ndetse n'igisirikare cya FRDC. Nicyo kintu gihari kugira ngo barebe nimba uyu mugabo yarikurwa, ariko mu kurekurwa nyine hakabigomba kwemerwa, gusa kugeza maginga ya n'ubundi biracyagoranye ku kijyanye n'uyu mugabo. Hanyuma se weho witegereje neza ubona mama 23 izerekana Eric Prince? Kwerekana Eric Prince biragoye cyane kuko Eric Prince aregana iturufu ya mama 23 yo kugira ngo bikomeje kugenda bikorwa na Leta ya Kinshasa igira icyo yoroherezwa. Ikindi nanone asa naho abarundi babyita ngo na karango icon, asa naho ari nka icon ya Amerika, kandi no kuba ari muri Kongo, yari ari muri Kongo kubera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibyo ngibyo abantu benshi ntago babizi, bityo rero bikaba bigoranye yuko mama 23 nk'igisirikare bashobora kuza gufata Eric Prince bakamuparedinga, kuko biri buze kudegrada abayobozi bo ku rwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuru barimo na President Donald Trump b'inshuti za Eric Prince. Ikindi cya kabiri, biri buze gusana byagabanya cyangwa se byakwica ikiraka Blackwater igihabwa ku rwego rw'isi. Urabizi ko yarwanye muri Iraq, ikorwa muri Afghanistan n'ahandi. Kuba baramufashe bakamuparedinga byatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda guha Blackwater ikiraka zisuzugurika, bakavuga ati ni gute Amerika ifite igisirikare kimeze gutya igira gutya, noneho ikaba uyu munsi uwo bajya bahibiraka afashwe n'ingabo nka 23. Aho ngaho urumva bashobora kuvuga ati kubera izina rya company, kubera izina ryabo baziranye abayobozi bakomeye ba Amerika, kubera izina uyu mugabo afite, reka twemere ibyo mama 23 iri buze kudusaba nk'ikiguzi cyangwa nk'ingurane, ariko uyu mugabo nasebere mu maso y'isi yose. Uyu munsi hari
hari amakuru ndi kubona yuko Eric Prince ngo yaba ahubwo ngo diri ishobora kuba yarangiye ngo akaba yibereye Kinshasa agiye kurira indege agasubira muri Amerika, ariko ngo bakaba batanze condition yuko abacanshuro be ahita bakura muri Kongo ndetse na diri zose yageranaga na Kongo akazivamo. No kuvuga ngo ibyo byose birashoboka kuba uyu mugabo n'ubundi ku buryo bwihuse cyane ari burekurwe kuko nta kibashobora gukorerwa, ahubwo nanone ukibaza uti ibi bintu koko leta ya Kinshasa niramuka itabikoze mama 2023 iraba yayisabye ntibishobora kuzatuma noneho abo bazongera gufatwa abatarekurwa. Ukuvanga hagati aho mama 2023 no gufata Eric Prince haba harimo kwiga kugira ngo bereke ubutegetsi bwa Kinshasa urwego rubariho, ariko ntago ari kumufata mu buryo bwo kuvuga ngo wenda bashobora kumufata babe bamugira nabi, kuko ntago umuntu utakurwanyije bamugira nabi mbe wa murasa cyangwa se ukora ikindi kintu kibi gitandukanye n'itegeko. Ubona abasirikare bagira ibyo bagendaho mbere yo kugira ngo baba bagira gute babe bakata ku muntu ngo bamushyire hasi. Reka yenda tuvana abantu mu gisirikare tubajyane muri nuza muri politiki isanzwe. Hari igihugu kigeze gufata umuntu kiranamufunga n'inkiko ziramukatira, ariko tugiye twumva ngo uwo muntu yarekuwe ngo yarekuranywe n'abandi bashinjwaga ibyaha bikomeye cyane, uwo muntu ahita asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngewe nigeze kubaza umwe mu bayobozi bakomeye b'icyo gihugu, ndamubaze se kubera iki uriya muntu mwamurekuye byagenze bite kandi yari yarahamijwe n'inkiko yarakatiwe n'igifungo gikomeye. Arambwira ati buriya umuntu umwe ntago agomba guhungabanya ubuzima bwa miliyoni 10. Atu umuntu umwe byaba bimaze iki umuntu umwe ahungabanyije ubuzima bw'izo miliyoni? Swati binyuze mu bihano, binyuze mu mubano mubi icyo gihugu cyashyize imposition gishobora kuza gufata, cyangwa se uwo mubano mubi nawe n'ingaruka uri buze kugira, cyangwa se n'ijambo icyo gihugu gifite kuranda mpuzamahanga ku buryo witegereza ukabona ko iri buze kugira ingaruka ku rwego rwo hejuru. Iyo mpamvu mama 2023 nayo tubisobanurira abantu babyumve. Mama 2023 ishobora kubwirwa ngo gufata Eric Prince turabibona koko mwamufashe, ariko kumugumana birahita birangiza diru yose yari ihari yari buze kubagirira akamaro. Ni muhitemo kumugumana cyangwa muhitemo kumurekura kugira ngo duproceeding nuza gahunda zanyu zigende neza, ibiganiro bigende neza, ibyo mwarwaniye bigerweho. Ubwo nuko hagatongoro kareba Eric Prince kuba yarangiza ibyo mu 2023 imaze imyaka 4 hafi 5 irwanira, no kuba wamurekura akagenda ahubwo agategeko wenda ku uwo mugabo baramubwiye ngo ugende ariko ngo ntuzongere kwivanga mu bibazo bya politike y'iki gihugu. Uyu munsi Eric Prince no bashaka kumubwira ati ugende ariko uvane abacanshuro bawe muri Kongo ndetse ntuzongere kwivanga mu bibazo bya Kongo. Ikaba ingurane kugira ngo mama 2023 ibyirwanira n'uburyo ari maze kumvwa bikomeze bisagambe. Abantu rero nibaze gutegereza ko mama 2023 ishobora guparedinga Eric Prince. Eric Prince ni umunyamerika, ni umuntu wakoranye deal nyinshi cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None se Amerika niba yitambika ku muntu nka Rusesabagina, utekereza yuko yareka Eric Prince bakamuparedinga ari igoma cyangwa bakamunyuza kuri la colonishe ngo naje? Ntago bibaho. Icyo cyo rwose abantu bakibagirwe, abantu batwumva bakibagirwe, ntago gishobora kuzabaho. Bwana Moses nagira nkubwire ko hari abantu benshi barimo kutubaza ngo kubera iki Eric Prince batamuparedinga ngo bamwereke itangazamakuru cyangwa bamugaragaze cyangwa 2023 isohora itangazo. Nagira ngo mbabwire yuko amakuru turayafite neza guturuka indani yuko Eric Prince yafashwe na 2023, ariko ingurane 2023 ishobora gukuramo niyo kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nimuve muri iki gihugu, aba bacanshuro ni bave muri iki gihugu. Kandi no ikindi tunaberetse ko dufite imbaraga dushobora kuza kugaragaza ko mu biganiro turi buze kuza kugira ikindi kintu gikomeye, turi buze natwe kuba twakimpoza. Ndumva Bwana Moses nagushimira, ibyo nibyo bya Eric Prince, tugateguza abakunzi bacu ko turi buze kugaruka mu yandi makuru ari imbere. Murakoze cyane, natwe turabashimiye.